negosyo, kita pa naligo ka. Akong dyan matabo kami. Pero gusto ko mapamaan ka ninyo. Nakikita mo lang mo kabayan. Ang 24 na pamilya will receive 10,000 pesos from the official government to start their lives again. So, bisa magkano yung income, dapat everybody should be given the assistance from the provincial government. May COVID man wala, at it should heal as one. Ubus gid kami tanan dyan, pati ang mga iningot. Ubus gid nang nabiling nakan bayo lang gid ni nasusuk lawas ko nangiram milas singot balay ko. Salamat nga bulig ka naman. Ya may kami bulig sa aming malay.